Utakmica četvrtfinala Rukometnog kupa Srbije u grupi Istok između Knjaževca i Železničara očekivano je pripala gostima iz Niša. U prvom poluvremenu Knjaževčani su pružili solidan otpor jednoj od najboljih ekipa u državi, pa se na odmor otišlo pri vođstvu gostiju 16:13. U nastavku je ipak došla do izražaja razlika u kvalitetu, tako da je na kraju Železničar slavio 35:24. Utisak je da obe strane mogu da budu zadovoljne. Nišlije nastavljaju odbranu trofeja posle rutinske pobede u hali Kaplar, a domaćin je imao retku priliku da proveri sopstvene mogućnosti protiv ekipe iz vrha Superlige. Naši momci su igrali lepo od početka i to je bila glavna svrha i cilj ove utakmice, da mi odigramo jednu bez opterećenja utakmicu, da odigramo utakmicu sa ekipom iz Superlige, sa ekipom koja se takmiči u najvišem rangu našeg sporta, odnosno rukometnog sporta, i čisto zadovoljstvo neko naše, da ispunimo. Igrom slučaja ja sam prilično zadovoljan ovom utakmicom, bilo je tu par možda nekih tehničkih grešaka, ali u odnosu kakav je bio protivnik, to je zadovoljavajuće. Mislim da su i momci baš srećni, baš zadovoljni kako smo odigrali ovu utakmicu. S obzirom da je rezultat ispao na kraju 11 razlike, imali smo i par prečkih stativa koje su mogle da uđu, moglo je nešto drugo da ne uđe, tako da rezultat je zadovoljavajući, odličan. Posle eliminacije iz kupa, rukometaši Knjaževca okreću se predstojećim obavezama u šampionatu Prve lige Istok. Naredne nedelje od 19 časova u hali Kaplar igraće utakmicu 10. kola prvenstva. U goste im dolaze rukometaši Vranja.